Umay kan Agnes, mapantagi sursur itila ko ta prutas kan natnatan. Ni, anda ka magaya man gayam. Nagsapa ka matan. Tapno saan pa'y anapudot ti magmag na. Tapno makay paibus ta adagos kadag itila ko ta. Mabit lang nga ron. Alaak ti basket ko. Urayan na kun ditoy. Ala, agawaam nga ron. Nanang, mapan kami agisursur ka ni Mylene kadag itila ko may aprutas kan natang. Andan ni tabangsal nga agururay. Ay, nagsapan anak ko. Di ka pa ilanagan. Ay, abamaon tamangan kayo pa sa kayo mapanagisursor. Mamang ano na pudot to, nanang. Mga anak to no sumang petak. Sana balay tanagkapi akon. Umanayin day jay. Makaambo ka nga raw. Sapay la ko mga rod. Tadaras kayo makaipaibos itila ko yaw. Magantad la ka ay sakbay ang mapantamakitang dan ka ni Madam Magda. Una bakit? Narigat isa na mga armusar. Nagruna kayo na dagsen ti trabaho. Ay, nagrigat kit nga may nantibiyag tayo aya. Kaano nga ta aya abumak ng ti tao? Apay mang namnama ka bumak ng tayo pa'y. Kasano kumangay? Ay, saan mo lang nga mo alakay? Habang may buhay, may pag-asa ko na dangaron iti Tagalog. Ay, sa bagay Ay, ti amam no makakalit iti balitok. Aywan niya. Awan lang nga ti balitok. Ay, gamulwan tayo adaga ni Madam Magda. Mala mga daki din. Adayaw ang mapasamak ti pampanunutan bakay. Agi na nata pa di ti waiting shed, Mylene. Nabannog akon. Awan nga rod, uray siyak. Ay, aganos ta ata saan tayo umut anayan nakabaknang. Bagpay ti akin balay iti day ta nagdakkel a balay. Ang kaslawan agnana. Nabaknang siguro ti akin kuko iti day ta. Ang mga ado ti balay na. Wun ngagpaiswan niya. Diyak pa'y nakita naglukat ti gate day ta balay. Isupay ko maalakwan ta no adag na dita. Ay, adda aglaplapusanan adamot mamirmiraot. Kas kumakadata. Umanay sala nga igatang ta iti bagas ken masida iti sumagmamanungal daw ti masapulan ta nga gisursursur. Ket anusan ta Saan tayo matamangan no saan tayo nga aggunay? Ala, mapantaman nga ro da nagisursur. Umanayan day jay nga inanata. Sana bali tabasitan to'y lako ta. Naibus ka di may laang ti insursuryo alako yu kan ni Mylene, anak. Wala nang, kasi ti apo, nakapaibos kami mat. Kahit agisursur kayo man ay inton bigat. Unaw, tulungan na kami kanitatang mauijay uma ni Madam Magda. Ay, tulungan kayo pa ija umananang. Madimo no binigat kami nga agisursur. May mayat no every other day. Walang nga road. Sana bali, tasaan mo't asayang ti aldaw mau, tadamat tagdan mau. Anya nga iti madama at trabahon nyo ija uma ni Madam Magda, nanang. Ay, agmulmula kami anak ka o. Sige nga ron, umaya mamakimula. Napayagan na Jack nagpaspasya rejay balay tayo ijay Pilipinas. Kaya't ko ti agbakasyon ni Jay iti sumagmamanaw nga aldaw. May tagpaso nagbakasyon kayo, papa. Barang mabawasan ti stress yun dito. Agsakit kayo, ang kapo iti stress yun. Un nga raw diyo. Na nga tumutun ti BP kas kada blood sugar ko. Iwasan nyo nga mindag iti maiparit amakmakan, papa. Natang ati mayat akanan nyo. Oo diyo. Kaya't ko pa'y mat nga umatidog ti biyag ko. Isu nga ro da kaya't ko ti agbakasyon tapno maliklikak ti agpanunod ditoy. Sikat di makaambo ka nagiti negosyo tayo. Well, papa. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Ti salon at chokit diya ti panunutan nyo. Napayagan nga wa nagigyan, ije balay ije Pilipinas, anak. Tanapayag mo to na nagikat ti sigod a caretaker tayo ijay. Well, nga papa. Nagrigat tumot nga minti agsapol iti mapagtal ka na caretaker. Ako winakman nga raw, tayo naksok na lang ti balay tayo ijay Pilipinas. Padalosak.
O sige, Papa. Kahit aganad kayo, iti panagawid, yo. Agyaman ang iyo. Ay, sabay ko mga road, marilaksa gini ka dakto iya Pilipinas. Makapaliday nga dito, manipod na tayo di mamayo, sara ko na nangasawa pay. Ang mitatadan rumwara saksakitan, ti bagik. Kasla kayat ko manan ti mga asawa, tapno ada kumamat mga sikaso kanya. Eket, ada kayo dayta, Papa. Si kamat timay ng dagas kanyak itagayam. Kauwan na, takababain mo no siya kakanayon ti dagdagasam. Talaga si ka. Ayos lang mat. Sa anak mo't nga grik-grik lamaw. Nakasagana kan. Eksakto kalkalpas ko anang armusar. Si kangay, ang mga nusaan ka man ananganan. Nanganak kon, friend. Narigat gayam ti mabisinan. Imbag atang mumday ta. Anya, sa dino nga iti umuna pagisursuran ta. Surutan tan na ti kalsada. Ala, mapantang arudan. Agi na nataman nandito yung waiting shed sa taituloy tiya gisursur. Friend, Ha? tidak kalabalay. Nakalukat mo tan ti gate na. Unyag paiso. Simangpat siguro ti akin kuko iti day balay. Padasan tan sa ti mapanaglako dita Intalakwan, bareng gumatang. Mala, mapantang arudan. Apo, umay kami man. Umay da kayo kumalakwan iti natengkan prutas. Natengyo, gumatang kayo. Addan tao arumar iti balay. Umayan dito Puri narmat gayam. Ay, urayan ta. Anya ka na nagiti lako yu? Ay, gulay tilakok, sir. Prutas matilako ti kadwak. Sige. Gatangak amin dagiti lako yu. Agpaiso, sir? What? Anya ka na itinagan mo? Ay, siyak ni Agnes, sir. Kat isumat ni Mylene. Mabalin ka di nga alag ti cellphone number mo? Tano may busana kiti abasto anateng ket agpaituluda kan ka. Ha? Ay, katwa na, sir. Mabit lang. Itad ko ti number ko. Nanang, adda po rin ang anamamumik ni Mylene. Inala na ti number ko tako nanang agpaitulod iti nateng no maibusan iti abasto. Ay na, agar-aram mo ton. Anya, ay, baknang kaday. Siguro tagnanaad mo't iti dakkel abalay iti batog ti waiting siya da kanayon may pagistambayan, kun paginanaan ka ni Mylene. Ang mga no iso ti akin kuko ay tidakkel abalay anak. Sumbata maon. Ang mga no isun ti mangilong aw kada tayo itirigat. Ha? Sige nga rod nanang. Sungbata kon. Lumakayon day jeng urayan Basta ag naadak tumutin iti dakkel abalay na. Ay, isurot na kami maten akin ni tatang mo anak ka. Abay ka di nga inawis nak diti balay sir. George, kunamon kanyag ta inaklon nakmaiten. Ay, sige nga rod George. Kayat ko ama-ama mo tinaganak mo. Tana umanod nakasaganak ang mga kalay sa akin ka. Basta ati daw dawatig lang kan ka. Asikaswan kan pagsirbyanak. Ket siya kaon ti makaamu iti ami na kasapulan niyo. Urasan ka nga gisursur iti natnateng. George, day talagayam. Saan ka mat siguro ang narigat a pagsirbyan? Sanak mayat amasailan. Amom ka di a Filipina matlaeng ti muna nga asawa. Kasta ka di, George? Ay, umay ka matagpasyar ije balay tapno maam-amom dagiti dadakkel ko. Ay,
Pasensya kayo na iti pagtaingan, may sir. Marigrigat kami lang amain. Okay lang kanyak, nanang. No problem. Nanang, kuna kada kayon, ta agbalintaon nga asawak ti anak yo, no umanugot kayo nga kasar kamay. Ay, no umanugot lakit diti anak may ay ka, umanugot kami meten saan ka day lakay? Ha? Ay, uwen. Da kayo iti anak may iti agtulag. No kasta, ayaban kayo nga ro diri je balay kayo. Ija kayo ngagnad. Malidayana kog may sa jay. Naibaga ko niti anak ko nga ada kayat kung may kasara babae. Kaya manugot met. Agam sakbay nga kalay sa kami kani Agnes. Agsubliak pa ija Hawaii, tada si kaswek. Ito nagsubliak kung titoy. Isun ti manakalay sa mi kani Agnes. Ket agfurgudak tol dito'y Pilipinas. Ay, katwan na, sir. Saan kayo amadanagan? Ta saan kami nga agbalin? Apadagsin ka na kayaw. Uray na kami ti paralinis, iti balay mau. Agyaman ak launay do kasta, nanay. Imakar kayo mat gayaman gayam. Kasano ngayon ti panagsursurta iti natengken prutas? Ulitin mamati ko nam. Siyak, agi sursur itinatang, ammom ti sasawang Maylen. Asawaan naktun tibak ng ahawayano. Pagisursuran nakpailang itinatang. Ah? Ay, agdamdamag aklang mat gayam. Amangan kunak no kayat mo. Hanggang nagbaliw ka mat gayaman. Ay, talaga. Kan uray dagiti gagayim ko. Kayat kumatan asukatan. Kayat ko dagitay nababak ng mutan. Jakon kayat ti makikuyog kang kata saan ang mutan na marigrigat. Anya? Gaputabak nang kan. Lipata mo tinagkadkadwaan ta? Ay napasensya kan Maylen. Ngam kayat kumata mapadasan ti biyag tibak nang. Isarong bangalipata kung tinapalabas ko. Amay saak, amamirmirao. Ay, tulungan naklakay. Dalusan ta ti aglawlaw, ti balay ti agbalin amanugang ta. Tapno na bang lutakin kwa na, kat saan na ta papanawan. Panagkunak na singpet tagbalin na manugang tabakit. Saan na tamo nga ta basta papanawan? Rawan ti madingar aramidin ta. Sa bagay magkidi Ay, may mayat latamat ano makita na nga agunay ta. Wen, awan problema kanyak. Narigrigat pa iti trabaho ta iti ayan ni Madam Magda. Isungaron anas ka na binigat nga agdalus ta. Tasan mo't ananagsin ti trabaho dito. Awato niyo kumaray to ya kwarta, nanang. Ha? Nagado a kwarta? Abas toyo da itoy. Mapana ko ni Hawaii tun bigat. Ket urayan niyo ti panagsubli. Ay, agyaman na ka, George. Ay, urayan may nga raw ti panagsublime. Imakar kayo magaya man iti pagnaagan. Umay kayo kumagato din iti mulayo idi anateng. At dangaminan umay abagyo ka sayang lumabagyo laeng. Anya? Saan mo ka diya makita ti sasaaden me itan? Huray si kapay titang danak itan ket mabalain. Ay, no kasta. Saan nyo na kayat ti umay makitangdan? Ay, adun ti kwartak. Apay ko mga umayak pa lang makitangdan ngay. Agka-level ta itan, Madam Magda. Ay, alang nga Rod. Pasensyakan, no nadisturbo ka. Sige, patuloy akon. Ay, nagmayatan. Hindi, hindi ko kuha ba kahit... Ay, balto-baltog mo tabagin, di takot yun akama. Nag-post call nga mintikotsun na lakay. Uray agtumba-tumbak dito ikit sa anak ang masaktan. Italang gamin ang makakutsu na kitikastaw. Nag-post call kan naglawa akama.
Ure ang kinamat ta dito ikamak mabalay. Mala, ipapas mo nga ron bakit? Kakaisuna nakaraman tayo iti kastoy a klase ti panagbiag. Adda ko mama, katulong tayo anya. Ha? Si Kamay. Urayam nga gawin di puriner ang manugang ta. Dahil sunto ti mangala iti katulong tayaw. Narigat no da tayo ti mangala iti katulong ta mga no da may baga ni George. Agibabain tayo pa imot ita bakit? Naimbag tula no makapagkasaren da George kan tiyanak ta. Taure ipakita tanton ti tonay nga ugali ta. Ah, ala, sikat ti makaamaw, hanay. Ha? Oh, Hay. di kag mulagat ah. Kasta ti inawag dagiti agasawa ababak nang. Hanay. Ba't nang tamatan? Eh so hanimatan ati inawag ta. Apay ngay nanang, dandani makabulanan. Ngam, saan matlaangan nga agsubli ni George? Saan pa'y maawagan nun? Ay awan pagdanagam anak. Taadu pa'y ti kwarta nga imbati na. Umanay pa'y nga usaran tayo. Uray mano abulan asaan asumangpet. Wen ang makapadanag mo't. Imposible adinak man lawagan. Ang mga nobisi laeng. Urayam laeng anak ko. Nay, Agnes. Adda na pintas alugan ang nagsardeng iti batog. Ni, wangag paiso. Asino nga taday ta? Ay na, ni George Samet tanday ta. Lugan nan Samet day ta anak ko. Ha? Iso nga tangag paiso? Ni, Ni, sabali mo tidim sa anak ko. Barumet agwapaw. wan nga rod. Asino nga taday ta? Asino kayo kadi, sir? Anyat masapulyo? Siyak ti may sa kadagiti anak ni Papa George. Lading ita nga ibaga. Ang empimusayan ni Papa. Ha? Apay, anyat impatay na? Naatake ni Papa. Anya? Kaya't pasensya kayo na. Ang ila kuminto'y balay mi. Itatawanan ti amami. Barok, excuse me Sumingit man iti sarita nyo iti anak ko. Apay nga ilako yung to'y balay kat ada kami matngag na ditaw. Kan day George tinangibaga nga agnaag kami ditaw. Pasensya kayo na. Ang da kami ti adaan karbangan iti dahi ti balay. Kaya't tangay saan pa imot anak kasarda papakan ti anak nyo. Awan ti karbangan nyo dito ibalay. Da kami nga anak na ti adaan karbangan, nana. Di yun ipilit, nanang. Pumanaw tayo dito yun. Anak ko. Nadayta, naisa ko tayo dagiti gargaret tayo bakit? Agawid tayo. Magsibakla iti gargaret na. Baklayan mo, ta nakasako abadom. Tabaklayan mo ni Agnes tibado na nakasakaw. Ala, mapantayon, nanang. Tatang, tani, itay pa anak ka ba ni kasta anak ni George itayantiri daw? Ururayan nan sa tirurwar tayo. Apay nga kastaw. Dakal mo ti karbagan ni Agnes iti na ito yabalay. Apay nga papanawan na tayaw. Saan anak kasarda Agnes ken George? Isungawan karbangan na bakit? Agawid tayo. Kababain. Itay pa yan nakakusilap ti anak ni George. Intayaw. Apay nga daka dito'y balay, Agnes? Ay, pakawanan na kumano nagbalinak anapa nga si Ide Maylin, gayam. Natayan ni George, isungag subliak manan ang marigrigat. Agisursurak manan itinateng. Ay, awan kanyak day jayan, Agnes. Maragsakan ta nagsubli ka manan. Nagsubli man ang tigayam ko, akad-kadwak nga agi sur-sur-sur. Ay, agyaman ka, tasan kagayam agimura kanyak, gayam. Kunaklano din akon kaya tagayam. Apay kumaasaan nga
Kat sikat ti best friend ko manipod elementary tayo. Nalpay ti abagami kadananang kantatang, gapo iti saan mi ninamnama apasama. Nagsubli kami nga rod iti kinarigat, kat nagisursurak manan iti prutas kanat nateng. Kat dagiti matadakkel ko, nagsubli damanan kan ni Madam Magda tapno makipurdiya. Alakastan, to'y pagayam mo, Agnes. No guminawa ti biyag tayo, di tay lipatan, at alyawan tinagapwan tayo. Kat di tay manglais, ta di tay amo, no pagpatinggaan ti kinaginawa ti biyag. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti kapadasan ni Kabsat Agnes, di tay drama tayo. Manang Biyana! Natulagan ti kasarmi ka ni Ray. Umay kayon tuwa ka ni JR. Sa dino nga iti pakaangayan ti kasaryo. Agawid kayo kad ije probinsya nga agkasar? Sana. Agkasar kaming itimay sa hotel lito'y syudad. Naimbag ti kasjay tapno malpas ti kasar. Awanan ti adupay nga maaramin. Saan kami unay amabannog? Ay, wan Angam, nagasgastos mo itno kasta ti mapasamak. Urayan Ti importante awan unay paka-estresan. Sa bagay, matkit di Naimbag ka na kayo ka ni JR tanalpasan ti kasaryo. Wen nga rod. Urayek langan ti panagsikug ko. Inton agsikugak, agsardengak ton nga agtrabaho. Uray syakmat Kasta titulagan mi ka ni Ray. Nagpintas mo na ito'y design ti hotel na pagkasaran ti gayamaw. Wen nga rod. Kinay kayat damot ti kastoy. Ngam ti agawid da ije probinsya nga agkasar. Ang mga no dakal ti magastos da ditay. Mas makatipid da ano ije probinsya ti nagkasaran da. Ay, among mata ni Kristal. Adda so social dayjay agayem ko. Kaya kumulagi simple a babaya kas keng garoksan. Ay na. Mangruginsan ti panag-entrance dagiti sponsors kan abay. Ay na. Excited ako na makakita ka ni Kristal. No kasta, dito kayo mat apartment apag-abangan mi ka ni JR nga agabang, Kristal? Wan, isutimbagak ka ni Ray. Diyak kaya ti apartment apag-abangan na tawan amok ijay. Ay, nagrigat ti awan bukod adaga dito syudad niya. Ay, ano santi agab-abang? Kaya tanya ngay nga ron, awan maramidan tayo Ti importante, adda pagbayad iti abang. Kano kayo nga ron mo umakar ditoy? Agsapsapol niya rin iti mabalin maarkila alugan. Nasaya at mo't nga rod. Tapno agkaarobatan taon. Kasanaw, komportable ka mo lang dito yung kwarto anapilay. Wen nalawlawa nga amang daytoy ngam ti abangan ni Roxanne. Una nga nangin namat. Urayan ti importante, komportable tang agnaed. Anya nga tanong si kalatan ti makamo nga gisimpa dito abangan ta. Tas umrekak iti trabaho. Nagadun tilangan ko. Ala nga rod, sana balikan niya. Tamabalin ko pa'y nga i-extend ti bakasyon ko. Naglawam at gayam akwarto ti inabangan nyo. Wen tatlo komportable kami nga agasawa. Ay na, manginaanak ngamin no kastoy kalawat ti abangan mi ka ni JR. Iso nga anusan min tinalipit. Ay, kat agsasabali tayo agayam. Amok mo takabaulan ni Ray nga abangan daytoy. Sa bagay mo't kit di No kabaalan na lakit di. Apay kit din asaan? Apay, saan ka di matakabaulan ni JR? Nakiasawa ka ngamin kumamot Jay medyo adak kabaulan namat. Tapno medyo kabaulan na kamat. Nga ipaayan itinaginawa apa nagbiag. Tinapatid kanyak ay ayatek ni JR. Kan ay ayatek nakmay. Agsalukag kami tapno guminawa ti biag mi. Ay katala ang aron. Ano sam no anya ti kabaulan nga ipaayken ka ni JR. Amom lakay. Diyan mo't gayam nalawa a kwarto ti inabangan da kristal kan, Ray. Anya?
Di pa kasla isaw, ti trabahuan dan. Nagngina abang. Win nga rod. Ay, no siya. Masaya nga nak. Ano sa kun ato'y kwarto ta analipit. Tadudo hatamay. Kaya na ha? Agor nung tamangki day. Tapno adan tumabirukan ta anala kaaloti ka gumatang ta. Uray sakto la pagpatakderan iti balay. Day tamot lang ti plano klakay. Iso nga ano santa ti agtipid. Ay, bakay. Ano santan no anya ti adda? Anya? Masikog ka man? Wan nga ron, una yan a panagranata. Naggidan ta, nagsikog. Win nga rod. Mayat matkit niya. Tapno agka-eskulaan to dagiti anak ta. Anya nga iti kayat mo nga umuna nga anak mo. Uray anyamot kit niya. Ang kayat ko siguro. No babae ti umuna nga anak ko. Ay, uray siya kayat kumat no babae ti umuna nga anak ko. Anya? Naggiddan kayo nagsikaw? Ay, wan nga rod lakay. Mayat tadan to kagiddan ko nga gatang iti usar ti ubeng. Inton dakelan ti tiyan mo. Agsardeng kan nga agtrabaho, ah? Ay, katwan alakay. Agbalinak ton a full-time housewife. Basta sikat ti makaam mo nga agprovide iti kasapulan mi iti agbalin a baby ta, Ay ka siyempre, mad ah. Anya nga, iti gunggunak mo't apadre di pamilya. Nakaawag ka mat, anak ko. Kumusta kayon nga iti asawam? Nasaya at kami mutlata, nanang. Imawagak, ta ipakaamok ang masikuga ko. Ay, kablaawan ka, anak ko. Maragsakan nakparaken ka. May sakanton nga ina. Wen nga rod, nanang. Medyo agnerbiyosak. Ang excited ako na makakita iti umuna nga anak may iti asawa. Nala, tainton dandani kan aganak. Umayak di ta syudad. Tapno maisuro ka kadagiti rumbeng aramidam. Alaman nga rod, nanang. Nala nga rod. Kanay, anan na dama ka na yun tibagim kanta si Kugmaw. Nalpasan ti ultrasound mi ni Roxanne. Agpada a babae ti anak mi lakay. Kahit kasano nga rodahin, agatang kayo iti usar ti ubeng? Wen kumat, nagtulag kami ngagkuyog kami. Agan anad kayo nga raw iti irororyo. Di kayo una agbambanog. Ti kabaalan nyo lang abit-bitin ti gatangan nyo. Sana bale? Agsubli kayong tumanin Nagngingi namot diti imayan ta paggatangan iti gamit ti ubing, Kristal. Di mo kumatagi sayangan ti igatang mo iti usar ti anak ta. Saan mo't akas ta nga? Ang manuabulan laang mo't amausar na. Nalakamot amadakkalan ti ubing ti bado. Ado mo't tinalalaka apaggatangan dita. Anya ka kadi, dito itan. Saan ka kadi amay-ayo kadagiti abadbado? Nagpipintas ka naglalagdada. Ay na, pasensya kan Kristal. Ang jak kabaulan ti presyo ditoy. Kastoy langan. Agtulag ta mapanak iti sabali a paggatangan. Agkita tanto laangan numalpas ta. Tagiddan tanto nga agawid. Makamu ka man laangan. Siguro agkurkurang ti ititid ti asawam asweldo na iso akasta ka. Kita mga mindagita suot mo Di ka pa'y mo makagatang iti barong arwatam. Di ka mga min nakapili iti galanti mo basita na kiasawaam. Anya nga'y, nakagatang kamot lang. Wan, Kristal. Agawid tan. Amangan no maabutan tay ti tudo. Anya, nabanugak kan mabisinak. Inta pa'y mangan Anya? Agtaksitan ta agawid tan. Ijay tanton amangan. Ay, gastos laang no mangan tapay lang iti restaurant. Ay, unay kamutan, Roxanne. Sobramot day ta, kinakuripot mo iti bagim. Ay, pasensya kan ang agtip-tipidak. Maasyanak mo't iti asawak nga agtrab-trabaho. Diyak kaya tagastusan ti kwartana. Apay, agungat? Saan mo't siguro? Ang mabain. Ay, pagrebangan da nga ipaay ti kasapulan tayong asawa da. Apay kumaamabain ka ngay? Ay, pasensya kan talaga.
Ang ijaya kon balay amangan. Mabati ka nga rudan, tao mo na akon. Mangan kalatan amay maysam. Ay, asino nga iti kadwak amangan ita? Jakmat kaya ti agmay-may sa amangan. Ala, agawit ta nga rudan. Ay, masurunak. Makapaawan gana sa kadkadwa ni Roxanne. Tapay mo't bakit? Sobra mo ti kinakuripot na. Permisa mga mga agrig-rigat da. Apayan ako nam tikas ta. Saan na akayat ti gumatang iti naggatangak iti usar ni baby? Sabali ti naggatangan na, tanangina kan no ti lakoy di naggatangak. Idinalpas kamen, kunak amangan kami pa ita mabisinak, kanabanugak. Madinakit din, awan samat kwartana. Ay, panawan nakit ka nun tamanganak amay maysak. Kanya nga rod nga ti mabalin no awang kwarta na. Anya kay ti serbi ti asawa na, no saan na amay tad ti kasapulan ni Roxanne. Basit siguro ti sweldo na ah. Ay, jak impagaro pakas jay tinaasawa ni Roxanne. Dila ka nagpilin iti kasken ka. Oh, anya ngay. Nabayadam ka di amin ng abilta. Wala, mala. Agsagana ka man tarong marta yaw. Iyag mo ni baby ito baat. Sige, adtoy. Wan. Inayadam ha. Op! Ay na. Aywan gayam. Nagchat ni Kristal. Intaray damutan iti ospital itay. Ngam iti private tinapananda. Jak amu no nakaanakan. Dandani naggidang kayo nga rod anaganak Wen nga rod lakay. Bakay, ilala ko da maganti bakanti aluti di ta si dagtayaw. Anda urnong ko ngam kurang pay may. Pag nayunan tansan ti adda kang kakwarta. Ay katuan lakay. Iso nga rod apirmi ti panagtipid ko. Tagur urnongak para iti maigatang ta iti lote. Kumplito nga rod ang tayo urnong kaw. Tapno saan ta amaunaan. Gatangin tan. Tasata mo na nagurnong iti pagbalay ta bakay. Sige lakay. Ay na. Maragsakanag. At danton lote ang mabalinta a pagpatakderan iti balay ta. Numagatang mo ti ibagbagam. Una bakay. Inutin ta manay na patakdaran iti balay ta. Kabalang magaya mapadigusan ti anak mo. Ikarkarigatak nanang. Angam ididamo, dua kami ka ni JR amang padpadigos. Tultulungan na. Apay, di mo kaya tagna di jay probinsya tayo aya. Tapno saan nasayang ti pagababang niyo ditoy. Ibagam latan iti asawam ta sarungkaran na kay latay di balayan. Kaslakay kayat ko ngamin dito syudad nga agnaed kami, nanang. Ken, adan nagatang mi alote. Inutan mi manan apatakdaran iti balay mi. Ay kastaya. Ay kat imbag nga rod tanagururnong kayo gayam. Sa dino nga iti panginrolam iti anak mo, Roxanne. Itilatan pagadalan akaasit gan dito ayan tayo. Si Kangay? Isumala kanya ko na. Ay, nakagatang kan, iti usar ni Sara iti pagadalan. Saan pa'y? Si Kangay? Nakagatang kan iti usar ni Rochelle? Saan pa'y? Agiddan tanton Amangan no iti nangina manon ti paggatangam. Ay, jak ka ba alam ti presyo ijay? Ay na, pati ti anak mo imutam. Di mo pa'y mangamin may gatangan iti usar asaan at tinipid. Kat anya ngay nga rod, marigrigat kami mat adadakkel na. Kan saan mat nga agreklamo ti anak ko? Naragsak mo't lat na, no adagatangak nga usar na. Aging ga ita, agrigrigat pa'y laang tigayim ko. Pati ti anak na, di na pa'y may gatangan iti original mga usar na. Ay kat amangan no saan pa ang imato ati sweldo ti asawa na. Kat, kasta dalatan tong palbiag. Karkaron nga agrigat da ata dan anak da. Anyat pa kasi kuram aya. Kanya nga rod no iso ti kabibiyag da. Ay, masikuranak nga rod no iso ti kadkadwak. Puro tinipid ti amuna. Ano sa mo nakad kadwa ha? Anya nga rod. Urayon tan nga agritira dagiti anak ta.
Tapno santan nga agsubli-subli dito'y pagadalan. Wanan sayang pa iti pamasahe. Mabisinak pa ikitin nga guruuray. Ay, mapantamangan iti kantin dito'y apagadalan. Si kalatan ti mapanmangan. Dito yaklatan waiting shed. Ado mataglaklako iti fishball iti aglawlaw. Umanayan apamudpad ko ti fishball. Ay, unay kamatay. Ay, makamu ka man langan. Ngam siya, talaga mabisinak. Mapana kon iti kantin. Manganak nga ure may maysa. Andan ornong ko bakit? Rugyan tan gatang iti materialize. Ay katuan lakay. Iti kasta, marugyan matan ti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Ay na, nagdagsan ti agabang. Nagdakkel ti gastos no kwintaem manipod nagabang ta. Ay, wag nga ron, makaangis tantum bakit? Intun addam bukod tayo abalay. Dangatamat kristal, lakay. Siguro, adamat ti nagatang da alote da. Ang mga no agdoble pa iti kadakkel ti nagatang ta alote. Mabalin na kasta, sigun iti istorya. Dakkel siguro ti sweldo nila kay na. Tako na mga puro original lagi ti gamgami na. Wen nga rod lakay. Adamot laapal kung ano maminsan. Ang anyangay nga rod. Tinapatag, makabalay ta. Basi lang ano sa bakit? No makabalay ta. Makaginawa tamot tayo. Ay, unay matan, Roxanne. Awan laki may gatang mo, iti baro at tsinelas kan payong maun. Mabalin pa'y mat. Saan pa'y mat ang nadadaal ti payong kantsinelas ko? Wen anya ta itsura mo ngay. Arig mo pa'y mat agpalpalama. Madlaw adaanan ta tsinelas kan payong mo. Ay, anya ngay nga rod, kat narigat laang matibiyag mi. Imbagkan ka tamagatang mo amin, akayat mo. Wen tadi mo mat pinili ana imbag tinakiasawaam. Adamot may patpatak der abalay ti asidag tayo bakit? Wen nga rod lakay. Akin balay nga ta iti dayta. Uray la kumakasta mat ti may patakder ta. Akalaan ta nga iti paggatang tayo ti daga. Katkasla, kurang pa yun ti sweldo. Ay, kat anya kay nga rod lakay, kat ado mat ti paggastusan. Imimbag lang mat ti biyag tan ngam ti biyag daroksan. Nasuswerte akmat tan ngam iso. Iso adi ka rumanikla mo akasta no marigatan kang agi-budget iti sweldo. Tada pa'y basbas iti sweldo na gamiti siya. Kita amday ta may patpatakder abalay Roxanne. Dandanin malpas. Akin balay nga tamot iti dayta. Ay, aday bagakan ka. Ang di mo kumauy-uyawin taday talaang tinabalinan mi. Sa anak namin nakasken ka, nga do ti kwartana. Anya ka nin ti magbagam. Balay mi ka ni JR dayta. Uray basit lang abalay. At least, saan kami ton nga agabang. Siguro, da kayo kanire. Nakagatang kayo matan iti lote yo. Ang mga no agtriple pa'y iti kalawan ha iti lote ang nakaipatakdaran ti balay mi. Ha? Ay, kwa? Kaano kayo ngayon nga agipatakdar iti balay yo? Siguro, agururnong kayo pa'y tamangan no dakkel abalay ti plano yung nga ipatakdar. Ay, kwa? Ay, sige, agawid ako. Bigla mo tanasin makit ti tiyan ko. Sige, panawan ka pa eh. Payakas lang may kulkulang ka bakit? Naunag ti pampanunuto ma. Apay ada problema? Kwa, lakay. Pampanunutot no kasano anak ka ornong daroksan kan JR iti pinagbalay da. Apay, ada balay dan? Isuda kayam ti akin balay iti may patpatakder. Anya? Amang ano nagururnong da? Iso kung na makastaunay ti panagtipid da. Uwin nga rod lakay. Siguro, no tinulad ko kumamat ni Roxana nagtiptipid. Ang mga no daadakkel pa ngam ti balay da ti may patakder ta kumamat. Nalpasan ti balay mi, gayam.
Awisan da kayo kanila kay mo inton Domingo. Ta ipa-blessing min di balay. Tapno mabalin mi motta na pagyanan. Kasta ka di, gayam. Sige, umay kaminto kanila kay ko. Aywan, manungay mo tinagastos yu iti panagbalayaw. Ha? Ay, kwa. Kababain mo't no ibagakan ka. Ta saan mo't unay adakkel, tigastos mi. Gayam, apay ngay, itatamakagata nga kun iti karni asidaan mi. Jak mo't mauray agumatang kan. Eh, uray basit nga ikan kan natangla ang tigatangak. Gayam. Ne, apayan gayam. Ay, naikat ka di ti asawam iti trabaho na. Ay saan gayam? Ang kayat kalaang atuladan. Kayat kumatan ti agurnong. Ha? Apay? Awan ka dito urnong mo? Ay napulos gayam. Isungarod apilibak kan ka ta nakaurnong ka iti pinagbalayaw. Tidaduma kat urnong me, idi awan pa'y anak me. Saan kami mat anaadaan adagos iti anak? Dua kaming agtrab-trabaho idi. Kat siyak ti mangururnong iti sweldo mi adwa. Umapapala ka talaga kan kagayam. Siya ka saan nagururnong. Habang kami pa'y laang aging gaita. Saan pa'y mat anala daw ti amin, gayam? Ay, uwan gayam. Manipod ita. Agtipidak matan. Ay, jak kaya ti agbalin na barayuboy. Ita baliktadan ti kasasaad mi kani Roxana gayem ko. Syakitan tag tiptipid. Kat saan matan nga gababang ti gayem ko, ta na diskarte may papan iti kwarta. Kataglaklako pa yan, babaan iti online selling. Alakastan, to'y pagayam mo, Kristal. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti kapadasan ni Kabsat Kristal, dito'y drama tayo. Manang Biyana! No kasta, naital umanan ti posisyon ni Diana ije trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen, nagsarunudang agkabsat na italo iti trabaho na. Ay na, maragsa ka na para kadagiti kakaanak at kabagais. Nagsisingpad nga men. Puli tayo ngamin tinasisingpet kabagis. Ha? Ay, sa bagay matkit di agpaisot ako nam kabagais. Kat ninatungay nga anak mo kabagis, kumusta matin ti trabaho na? Ay kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na. Tanasingpet ka nung amin kadakwada. Ay, agasam man. Anya alugan ngay, branyaw. Saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelo. Ang mayat pa'y may. Isuwati usaran na ama pa nagtrabaho no kwa. Nabayag mutin ni nato iti pagpapaayan na kas family driver niya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Kan talaga na singpat. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspet la ka dagiti anak mo Nagsisingpet da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato a kursaw. Idinto tadagiti anak mo kat di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da agpasyar kat. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak amno kas day ngagpasyar dagiti amo na. Ta driver daket nga raud ka ba guys? Ipagdalen. Adanin nato nga anak mo. Ay, ada ije kusina manay. Aglut-luto iti pangrabian may. Apay kaday? Mabalin ti sumrek. Kada ko may bagak iti anak mo. Ay ala, sumrek ka manay. Pasensya kayo nang Kyle. Diyan makasurot, iti pangawawisan nyo kanyak. Abay.
Di mo kaya makasirbat iti balasang. Hay, nagano ti babalasang ijay. Tapno makaasawa kan. Ay, sus. Ano pa ti arak ijay ah. Libre ti mainom ijay nataw. Yamagin inuman kay. Ay, sus. Lumakay ka na baraw. Ang di ka pa'y nakatimtim iti arak. Ewan na. Di mo mapadasan ti imnas ti panagbiagno kasta. Indaki din. Ala, mapangkailat tanang kay. Diyak nga rod umay. Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw manay. Di mo ko mapilitan ti anak ko, no di na kayat. Saan nga min nga gininom ti ka anakam? Di mo tultuladen na di tatang mo akapsat ka. Na-enjoy na ti biyag dayjay. Tanapadas na kami nabisaw. Ang musika, ho! Grabe mo ti inasingpad mo. Amam ngamin itden na nasaya at dagiti bisyo ang kay. Kasi to'y anak ang ipagdalin. Di naman nanam ti imnas ti biyag. Nasingpad lao na eh. Awan na! Mabit ka, matay no kasta. Ay na, tila ibagbagam manan. Mapangkakidain. Tauray anyat aramidam. Di mon tumaawis ti anak ko ama panagbisyaw. Tanasing petoy ka anak ka manay. Ay na, naimbag ta nakita kakabagis dalin. Nibayaw mo amaning. Intaray da kano'y di ospital. Ah, apay kanungay. Naan-anaw. Ay na, nagmotor na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kano'y mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaan na? Diyak mo atapon da 50-50 ti biyag na. Tagrabe ka no, tinapagtag na. Anya? Ay una yan dayjay amaning. Di lagnak-nakam. Nadisgrasya man iden gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga rod Ay na, sapay la kumatag biyag pay mo. Kumusta ka, bayaw? Kunak namatay akong ipag. Inbag ta nakalasa takpay. Apay namin na nagmotor ka na bartek. Awan pa kay naigan ti arak iti panagmotor ko. Talaga hindi a disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartek mo. Taday ti numero 1 arasaon no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor. Dadadaal na. Nawanan iti prenaw. Iso na doong parak. Ay, Ijam nga minan ti agbartek, bayaw manay. Di mo ko masayagan ti biag mau gapula ang iti dayta. Agyaman ta concern ka kanyak ipag. Ang ulitag. Awan basol ti arak. Basol jay motor. Papanan nyo nanang? Inak makilamay anak ko. Papaya sino natay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na? Huwag nga rod kaasimag. Sapay ubing bay da ijay. Takasin senyor na lang idinapan abulan. Huwag nga rod nanang. Nagsimpo da di akalugaran tayang. Manipod ubingat. Ikanak itimulan na aprutas iji arubayan da. Aging galim makay ka na parabolat ta. Ay talaga nasingpet dayjay anak ko. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong iti pada na tao. Ay, naadaan matpiman iti sakit nga isumet ti impatay na. Ay, urahin da nga ta umaya makilamay. Agpuli sa labi ay. May kayo magayam. Nakilamay kayo magayam ipagdalin. Ha? Ay, sos. Kaimimbag mo pala ang nabartek ka manan, manay. Sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya. Barang makatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Wala nga iparit.
Itulog na. Diyan mismo nga, Kimbala, iti nangiruar, iti baraha. Anya? Ay na, agawid ka kitden, taing ka maturog. Ay na, tanggadang pa'y matdagita sugat mo agas ka pa'y laan saan? Sana ni Pag. Naibusin. Isa, mabalin manaw. Ay nakabagis. Kay tabtabon laang day di paris kung adaman na tayo nakalugaran tayo. Sino man ang kabagays? Jay nasingpot atano dito barangay tayo. Ni Ruding. Anya, apay kanungayan na tay. Naatake ka numot. High blood ka nung amin. Kastaya? Ala, sapay nasingpot day dya atanaw. Nagagat nga agriskyaw no adda aberya dito barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumetan ati na itultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kit di utang ko kang kwa na Isu nga inaktubayadan kan ni baka na. Inta makipalot ka anakan. Ha? Diya makisugsugal lang kay. Padasan ka day. Uray mabinsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos! Mayat ka. Nang runado mga baka ka anakan. Saan nang kay? Manjak? Ay nasingput ka launay nataw. Maditikas na. Apay, kaya't mo timatay adagaos. Ha? Paliiwam, dagiti matmatay dito yung lugar tayo. Puro nasisingpal, dagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno, dagiti natay dito yung lugar tayo. Adaya, nadamag mo abarumbado anatay. Kaawang paymay. Kyle? Iso anarigrig at amatay dagiti masamang damaw. Iso adi kag singsingpal. Ta mabiit ka matay nukas ta. Insan, anda ni Auntie Dalen. Ang dami insan. Apay, anya masapol mo ngay kanina na. Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Apay ngay tagsay kamatay. Umay ko kumay baga ka ni Auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumay baga. Nga anda na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya sakit mo insan? Anda kanser ko kat adan taning tibiyag ko insan. Anya? Diyak pa'y lamaklon day ti anamwa kasinsin. Iso amay si stresak. Kaya't ko ayam kas ti sakit ti barukong ko. Matyam mo ka madingay naramit ko iti padak ka tao. Ngam no apya na pasamak ti kastoy kanyak. Diyak matukod da panunutan insan. Intaray da ka naman ang dya ospital dya kasinsin mo anak kaw. Kimaro ka no tirikrik naan na. Ay, kasi mo da dya kasing singaw. Sapay iso ti kasingputan nga anak ni Auntie Insa. Ay, nasingput da maki di amay. Ngam ni Insan Georgia ti kasisingputan para kanya. Ay, nanang, di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasisingput ka iso da mo ti matay. Ha? Iso ahuston sa mo, di ko na ni Uncle Manay. Anarigat amatay, dagatay dakis ti ramid na. Ay na. Ay ran-ran nala siguro Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na ngay baga kanyak. Kita nyo ni Uncle Manay. Nagdakis ti ugali na. Mamartay, sugadar, kung nagtatakaw pa'y. Namin anon ana disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Yung nagbiag mo ilata. Iso mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kas jay laang tikunan ni Uncle mo tapno adda kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw. Iso atila ibagbaga na. Pat-pat day dyan nga Uncle mo. Di na amaw ti ibagbaga na day jay.
Mapay magaya maninsan mo a Georgia nataw. Wangar dangkal. Di na nalasatan ti sakit na. Kasi, Mike, nagsingpo day nga insang kaw. Isotiklos ko akasinsin kaw, akaanakan ni nanang. May sama na pamanagnig day tanataw. Nasingpet man ang ginatay. Isoasi ka, agpanunot ka, ta nasapa pa tiyamain. Agbalbaliw ka. Ha? Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwak ang kal? Baliwang tao galaim. Di ka unay agbalin ang nasingpet. Agpakawala ka matayin ka anakan. Kita na. Namid adon ang nadisgrasya. Nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Hanggang, si bibiyaga lata. Ha? Kita mo may sa kalugaran tayaw. Naguyag. Idikwan, naggurigor. Pagamuamta na tayain. Nasingpit man ang dayjay. Iso amadit ag singsingpit na to. Agwulwul kakiday. Ay, naman minsan, adamo agpaiso punto yung kal. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasingpit dagiti matay. Patsin na kunak tumagka ka. Iso ano kayat mo, nga umatindog tibiyag mo. Ay tuladen, hap. Sumurot ka kanya, tayo takidag hapi-hapi. Bayam ngay bagada barumbado ta. Tinapatag, umatindog tibiyag ta kanakan. Papanam katraben anak kaw. Ay, kwa, ingkam makisala namang. Kadwa niyang kalmanahing. Anya, ay, nay kita Di ka unay makikuykuyog iti dayjay nga ulitag mau, ta isungsong na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak, takanayon na nga awisin no kas nga napapanan na. Kanayon kumapaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahong inton bigat anak kaw. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw, tapangabakin ta. Ay na. Awanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwarta kaon. Adya! Ay, sayang. Apay, awan kwartam iji bangko aya, tain ta mangirwan. Jak inala, tiitiin ko angkal. Ada iji balay. Sige, inton bigat nga rudan. Agsublitan to ditaw. Inta pa'y kidiag siya. Ha? Pangalantang iti pagsat ta. Adda sukik a pag-iinuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nato, agreeing ka, aldawan. Uy, Nato. Apay ayan nanang. Aldawan. Apay di ka mapanag trabaho itaya. Aglangan na, tanasakit tiulaw. Kung makatulturo nga. Ay na, kasano ayakit parbangon na idisimbangpet ka. Napnapanan yu ka ni uncle mo aya. Kaya ko ba'y timaturog na lang. Panawan da dito eh. Di kan simsimrek iti trabaho manak kaw. Kanayon kan amarabyan nga agawain. Pasaray mabartag ka pa yan. Damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay ay apakibyangan nyo aming aramidag. Kaysa anak mga ubingay. At danakam ka. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigaw? Apay ngay. Maday tinasing unay. Tamabiit amatay. Ni uncle mo nga men, ti kanayon akadwam iso an akaran kan iti ugali na. At darod punto ni angkal. Apay kaya iyo ay amatay kadagaws. Saan Apay kumangay. Nukustang round. Bay andak iti kaya kong aramiday. Bay anyong agbali na kabarumba daw. Tano na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya kadagaws. Nato, agring ka. Nato! Bay angkal. Pumbangon ka dita, tada papananta. Naparte ka? Jack, makarwar. Iturog ko ba'y? Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Tada papananta. Sa dinaw ka. Sumurot ta kadag iti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas.
Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta kadakwada. Nga lang, sumarunong tawang kal. Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan no di nakabailan manay. Anya kamatan, kit-kitam amat maturog ta ka anakam ngam pilitam arumwar. Kin maysa, nabartag, di nakabailan ti bagina. Nalabas nga men ti pampamayam dito anak mo dalin. Pagbalin ang makaslaubeng, kadami na kamnan. Agawid ka kit den, di mo amo ti lawlaw at manay. Inakaram iti bisyo ti anak kaw. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau. Ala nato, nadamag mon? Tiyan niya, Julay. Ni uncle mo amaneng. Tiniliw dagiti pulis. Naglako ka nung amin iti may parit nga agas. Anya? Ay, nakus na. Ay, naimbaglangan ta na parte ka, hindi kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan, dakon makaruan dito pagbaludan, karanupay itangay. Ala, aganos ka abayaw. Ay. Takas tati pinilim agasat mau. Bababawi ka simpurot ka nagiti kakadwag. Narigrigan gayam ti mabalaw ng ti matay. Ay, kayat kong ti matay. Ng ti mabalaw naging gatong palbiyag kao. Ay, jak kayat di taoy. Pagpampanunutam tinapagtang ni uncle mo anak kaw. No di mo kaya ti may tulad kan kuana. Ang balbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Wala nang. Naka-amiris ka? Kahit suray, no, tinungpal ko, nagitimbagbaggan niyang kalmaneng. Tanda niya ako na isagmak gapo kang kuana. Nasaya at mat no mapanunot mo dayta. Talaga nga inlisi na katiapo iti mabalin mo apakay sagmakan. Wala nang. Isodyak kayatin tagbisyaw. Agsublia manan iti trabaho. Agsingsing po itak manay. Tinungpal ko nga rod ti karik, apan nagsingsingpet ko manan. Aklo na kanakulaapan ti panunot ko, ngam na amiris kumatlang ti bidot ko, wenno ti naramid ko asaan na nasayaat. Saan gayam at ti panagbalin na barumbado, timang patidog iti biyag, no di kat ti kanayon na panagyaman, kan panagkararag iti Diyos, kan ti panang disiplina iti bagay, kadagiti may papaunag at araon. Alakastan, to'y pagayam mo, nato. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, wano kapadasan ni Kabsat nato. Dito'y darama tayo, Manang Biyana! Makabandog mo tagtalam. Nagrig ka tibiyagan ay ati manalam. Kaya't ko tagbirok iti sa balya trabaho. Anya kumangay matatrabaho ti master kam katawan matnalpas mo a kursaw. Padasa ka tagkonstruksyon. Ay ayaban na ni Dario agayim kao. Makaamo ka. Ngam panagkunak, isumat laang ti trabaho ti agtalon kan agkonstruksyon. Unang dakil mo basitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti konstruksyon. Ay, katadalatakin ka ang arod. Nasaya at magnudakel ti sweldo ako nam. Sa matunay adakil. Ngam dadakil mo basitin. Ngam ti sweldo ka makitangdam. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bali. Adamo da saling ken mersi a kadwak a makitangtangdan. Nay, nakasagana kan paray. Uwan paray. Excited akong kat iti baro trabaho. Kahit nagbalong kamulaan. Una paray. Nasayaat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong paray. Di ka agsadot-sadot. Tapno saan ka amaikat. Adamang bambantay kat kadatayaw. Kasta iya. Uwan paray. Para kanyak. Ayusan tayo at trabaho. No nainot ka laki day. Agbayag ka iti day at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napan nagkonstruksyon mari sa laing. Dakkel ka no ti sweldo na ijay.
Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na anak-dakkel ti sweldo na. Wen bareng makagatang mat iti naimimas basit a masida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Maya dayo-tayo pa iti saksake. Wen hingga may tatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. When mo't kit di Ang anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga ron Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, asaan mo akadwa? Ay, agurigor mo't nga rod. Day tapay ti may nga ikarkararag ko, mare. Saan tayo ko maamaad ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Nagpudo maggahan diti construction. Nyamot ti kastoy. Kasla maaday gimpirnaw. Sapay nasakit ti sikit kung nagkiw-kiw ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa Balance Bright. Diya mo mabalin nga ito gaw uraya pagbik ko ma. Tadama agbambantay. Babawi masimbre dito at trabaho. Nailaw anak lang. Hop, lupa sila makalawas. Wikata ka. Matayak no kasto iti trabaho. Uraya wawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Babaway kasi mrek iti construction. Tapay, mat? Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukul ta si kung agkiw-kiwar iti siminto. Uri awan na. Lepas sila makalawas ko jay. Apay nga ni Dario ka maanusan na mat? Talaga kedi asadot ka? Isu atas na itikas dia trabaho. Siya ngay. Saan ko abagay itikas dia trabaho? Ay na, nakapilpili ka. Kawambang nga rod nalpas mo nga adal. Uri Adamo siguro may maya dita trabaho. Agbiro kak to iti trabaho, alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka? Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldong? Di kan sumrek inton Lunes? Inanusa lang yung lagpas ti makalawas. Tapno maalak ti swildok paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho? Ay, awan na pare. Kasano kang agbiag ngayon no kasta agpili-pili kamit iti trabaho? Ano pa'y masiguro mas traga ka trabaho paray? Urayan niya, basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinong. Mala, makamu ka nga rod pare. Di ka mabalin apilitan uno igawid. No di mon kayat kag trabaho. Nanang, kura tayo mampay. At ako magatangag. Dayta ngamin ka. Dakkel mati sweldom. Ngam di mo pa'y inanusan. Tapno makasidamat ti karne oray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oh, di maanusan. Di kay madanagan ta agbiro kak iti sa bali at trabaho. Kaano ka nga agberok? Aginanak pa iti sumagmamandungal daw. Pirmi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pa'y laumanay jagpat nagapanaginanam. Inta ka makitang dan, tay supay titang dan mau. Nadudog ti bagi kon. Dakpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga aginanaakbay ka di. Imbagman marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wen nana, kuna ni nanang nga aginanaak pay. Angam, masikurahan akon ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam di anak ko nga'y. Saan na manusan di trabaho na di construction? Ay, makalawas na lang imik katan. Ibaga ka sumurot kanyak ita nga masadot. Agin na napay ka no, tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y nga rod ti babae, mare. Ay na, nakunampay maray. Diyak amo no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Angam,
Sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. Awan ken awan mangayat ken kwa na babae, no amuda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae, ita. Pilyan damot ti lalaki, ang makabaul amang bukol iti pamilya. Isu asika, bersibalasang kao. Tagay nagagat ka. Taymit lalaki ang nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wala na, talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang, basta nagagat, kan saan anaimot. Ay na, baka pabanog mati agmalmalon nga agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kaginanakay nananang. Tano makainanakay ka mangantayaw. Nakaluto ako. Ay ka nasaya at mata na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang round. Apay, mabisin ka? Uray agmalmala manakaida ka? Apay katasaan ngay. Handa mo buksit ko ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit. Agtrabaho latta. Ay, kumusta gaya mo ni Mirsay? Kasla, kailiw ko ang makina. Apay kumamat a kailiw mau. Medyo kras ko nga raon. Saan ko pa yan ay baga kang kwa na rinak? Tiko na, kayat na ka dayjay. Ay sos, awan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka mat. Para makita nanang. Amo nga damo pa naggusto na kanyak. Pag ko na amat. Kanayon ang matiliwa no kwa kita-kita na. Ay sos, piling ka mat. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na no kas akit kita na ka. Ay naure po niya ti kunak. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na nang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho dahi ta andamot iti linong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailambat siguro day ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae day ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga ro mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atab nga road. Barang day ta ti may bagay ken ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mon amay baga anak pudot? Ay wala. Ay sungain na man agaran. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin ko ti mga asawa. Anya? Kasi ino kay ti armam? Kini ni Mercy. Inakpasyara no madamdama. Agdigo sa alaan. Ay, di ka laagbaen. Naimbag ano kayat na kadayjay? Ay na, kaya na. Danto nga rod trabaho kan. Nakapasyar ka mo't, Raymond. Ada ka di bagam? Ay, Mersay. Mano nga mingal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha? Abay kumamot ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabalinti agaram. Ay, kwa. Pasensya ka na. Ang agbirok ka langan iti sabali nga armam. Hindi na kayat. Pasensya ka, Raymond. Ngam awan pa naggustukan ka. Iso adiretsaan kan. Agbirok ka langan iti sabali nga armam. Ay na, apay nga ibalibag mo ti ridaw. Apay akas na ti jar mo asimang pa. Piling beauty a babae. Di nakakayatain. Di pa ilaka gugod. Ni ka di Mersey, tidakdak ka matam. Ta sino kumapay nga Di nakanuki di kayatain. Kunang maila nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat. Kastan ti ibagbagam. Panunutom pa'y luan niya ti rason ti di na pangayatan ken ka. Tanya kumangay may. Katam mo na asadot ka. Saan nakasadot? Naggagatak tupay. Agtrabaho ak tupay yan itong bingat. Sika lang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya. Sadot ka.
Anya, matikas to yung trabaho. Agmalmala man nakaigam da tao iti danaw. Nakababad tayo makiti danaw. Saan lagayam a plato ti nawak? Pati kaldero nagdadakal. Ho! Adda aja maanusan ti kas to yung trabaho. Iso mo lagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Tapat a kaldero nginusar da nagluto. Inawak! Oh! Pagpakada ko nito malam. Ibaga ka na ospital tinak. Awa bantay di ospital. Tapno itagdamot ta sweldo ko na. Naglalaingan da kayo mo. No libre ti panaginaw ka. Iti may sangal daw. Oh, naskan nga itagda. Anya, saan mo man ang amanusan ti trabahom? Nagriga mamutain. Agmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisa o ti buskaw. How? No saan ko matapardasan ti aginaw? Maurno nga na, mate. Hindi karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Agbiro kag iti sa bali pagtrabaho, nanang. Ay da, makaamo ka iti biyag mo. Amin la at trabaho kat saan mo amanusan. Makabiro kag to iti nalalaka. Kayo ito makasapulak. Sobya, man nga ramon ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Marcia para ken ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakiasawaam. Ang konsumisyon tulakit diken ka. Hinanam mo. Samit ha? Ay, kwartayo man kinay. Di ka madanagan. Tayo ito na da permanente at trabaho. Da kayong tumatikak. Ay na, saan naman hun ananusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat man ay. Adaman ni Jabalayan ang agit-id. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay Juan nga ruda. Kasanun tulaang ano awanakon. Ay kat agnakam tumot nga tana. Sapay nasakit tinakam na idibinastad ni Mercy. Ah, kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nuti kinasadot na ti saan anangayatan ni Mercy kenkwana. Kahit anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka naw. Anya? Nakabiro ka ko ni tinalaka at trabaho na nang. Anya manan ngay at trabaho. Sitar itinalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro ha? Talinong mat. Kung saan na mababad ti makiti danaw. Ay kat anusam nga rudan tanala ka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Bareng ano maanusan nan. Ay, no saan na amaanusan, talaga asadot na lang ti kasjay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manan. Adda itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rud ampo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ita. Ay, kasla maanusan nan sama nga rud maray. Adamo makabulan nan nga agtrab-trabaho. Ay kat maanusan na nga tan-a. Maragsakan ak nga rud maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida ka pay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka? Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maano sa munti trabaho, nga imikat ka manan. Kalokwan da dya trabaho. Inak ke iyor ornos ti bula, warwara indan. Inton inyornos ka, wara indamanain. Inak to man iyornosain. Makauma! Bambanugan da kada taon. Ay, awam mon, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garod balasan ko.
Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Talaga akin nasadot nanday jay, nana. Jak madam mo no asino ti malaan na. Saan mo't akas jay day di amana? Saan mo't asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasla jak mo may turad ti mangan latan ajak ay aban balasang kaw. Sa bagay mutkit di nana. Ay na, ibig sana titudo. Sapay agguruod ken agkimat. Kinasayaat, aglinong tayo pa'y. Ay, dito yung pagsirot niya ka siya naglinaw. Tay sumat niya si dito ayang kaw. Dito'y kami ngarudan kalapaw ti anak ko. Ta isumat ti asidong dito'y ayan mi. May mayat ko ma. No dito'y kamatlaan nga aglinong, maray. Mapasa ako na ano mapanak pa'y lahal dita. Iswa dito yung kaw. Ha! Ay! Marinita! Apa yan nabasbasa kayo na nasa laing? Sinarukuso yung matatudaw. Ay, sinarukusok kun Kaumay ko ibagakan ka. Anakimat ni nanang mo, iji pagmulmulaan mi. Anya? Apa nga ni nanang kulat tinakimat? Tanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay, nagloko kan. Anya nga min tinapasama nga itapay anak kima ni nanang? Agdudo matinaglinungan mi idinagtudo. Ken agkimkimat itinakapigpigsa. Ket itinaglinungan ni nanang mo apuon ti akasyat dinakimat. Anya? Tangay ko nam nga awan igatang mo itilungon ti inam. Siya kun ti makisarita kadag iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag titinulungan na ti agaramid itilungon ti inam. Yaman na nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanuawang kayo. Diyan mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutem. No kasano tayo amay duulin ti bangkay ni nanang mo. Ken lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kaw. Basul kaw. Hindi na ibaya nga may ngayon tinagtrabaho para hindi pa nagbiagmay. Usak ko mati nagtrabaho. Kaya pinagtalinaid ko latan dito balay. Saan kumapaya na tayo ni nanang kaw? Nanang kaw. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagtang ti inam. At ita taawanin ni nanang mo. Agbiagkan asiksika. Awanan tinamnama mamangtulong kan ka. Isung aggagat ka kuman. Agtrabaho ka. Tapno adda pangalaam iti pagbiag mo. Barok. Naglading itak iti husto gapo iti pupusayan ni nanang ko. Dinengag kumat ti pamagbaga ni nanasaling kat nagsapulak iti nagtrabahwa. Naki-construction akmanan kan uray marigrigatanak inanusak. Tapno adda pangalaak iti pagbiag ko. Katita nairuama ko niti trabaho kat adda pa yan garden ko apagmulmulaak iti agduduma a prutas kan nateng. Adda matan nobyak kat umadanin ti panagkasarmi. Alakastahan ti pagayam mo, Raymond. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Kabsat Raymond. Dito'y drama tayo. Manang